Signor Jujekolo hanesan ema agricultor ira. Husi aldea menimpena bairo fatu sene suku lalisu. Postu administrativa Pante Makassar. Signor Jujekolo nia servisu lor-loron maka filarai hodi kuda modo. Modo makanesan brinjela ay manas modo mutin no seluktan. Atunune sustenta ni moris lor-loron honia familia. Produtus hirak nebenia kuda iha fating itu suku lalisuk postu administrativa Pante Makassar. Sa? Jekolo to lok neno pas ya. Si? Pas kana leo. Signor Jujekolo hateten kata. Banghira lorong basar hautenki hodi karong ida orua ba mercado. Mai beto ha mercado e mahola ladum barak. Hautenki hodi fila fali ba uma. E depois Sirkulasaun Osan mos menos liu. Liu iho ekusi iraiwa. Obrigatoriamente hautenki ho di fila ba uma. To iha uma fahe ho familia vizinho Sira kabalo 400 ba animal Sira. Oh, leite escura. Los. Jangan only hit ko na nam. Maluk Sira, atu hetan informação nebe factuais no atuais, reta haluhan inscreva iha canal APV23 Online News, hane hambutan notificação, o comentário no fahetutan ba media social Sira Selu.